Reka twongere tubahe ikaze kandi tubifurize ibihe byiza mwese mukurikirana Satya TV ndetse na Rwagakoco Live TV Nyagasana akomeza abahazi ibyiza. Reka tugaruke rero hanze y'u Rwanda. Aho ngaho ni inkuru ziri kugenda zicicikana hano ku isi nk'uko mubibona hano ni muri Kashmir, ni hafi y'Ubuhinde hariya rwose. Igitero kuri bisi rero yari itwaye abari mu rugendo rutagatifu cyahitanye abantu 9. Ni inkuru yanditswe ku itariki 10 z'ukwa gatandatu 2024 saa 8 n'igice. Abasirikare b'Abahinde barimo guhiga rero bukware abagize uruhare mu gitero cy'abakekwaho kuba intagondwa muri Kashmir. Bije nyuma y'imihango rero yo kurahira kwa gatatu kwa Minisitiri w'Intebe Narendra Modi uyoboye Ubuhinde kuri ubu. Ku cyumweru byibuze abantu 9 bari mu rugendo rutagatifu rw'Abahindu biciwe mu mujyi wa Kashmir ugenzurwa n'Ubuhinde ubwo bisi yari batwaye yagwaga mu mwobo muremure nyuma y'igitero cy'abakekwaho kuba intagondwa z'Abayisilamu. Umuyobozi mukuru rero waho Vinesh Mahajani yatangaje ko abarwanyi bateye bisi yerekezaga mu rusengero ruzwi cyane rw'Abahindu Mata Vaishno Devi mu karere ka Riyasi. Umuyobozi rero w'igipolisi cy'akarere ka Riyasi Mahita Sharma yagize ati abarwanyi bateze bisi barayirasa mu buryo butarasobanuka. Bisi yaguye mu mwobo bituma hapfa abantu 9 naho 33 barakomereka. Ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika rero Associated Press AP byatangaje ko bamwe mu bahohotewe bakomerekejwe n'amasasu. Umupolisi yashinje abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Ubuhinde muri Kashmir kuba inyuma y'icyo gitero. Nta mutwe n'umwe wigeze wigamba icyo gitero. Polisi ivuga ko abakomeretse bari mu bitaro ndetse ko iperereza ryo gushaka abo bagabye igitero ryatangiye. Reka rero turebe n'izindi nkuru zigiye zitandukanye. Hano baravuga ko General Niyombare wemeza ko rwose Nkurunziza yishwe yahishuye icyatumye agerageza kumuhirika. Ese ni iyihe mpamvu? Iyi nkuru nayo rwose ntigucike. Hasi hariya naho baravuga ko rwose umupasiteri hariya i Burundi nawe ari gukekwaho rwose kuba intasi. General Niyombare wemeza ko Nkurunziza yishwe yahishuye icyatumye agerageza kumuhirika. Iyi ni inkuru yanditswe ku itariki 8 z'ukwa gatandatu 2024 isaa 4 z'ijoro. General Godefroid Niyombare wahunze Burundi nyuma yo kugerageza guhirika ku butegetsi Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida wabwo yemeje ko uyu mugabo yaba yarishwe n'abantu bo hafi ye bari baramwiyoberetseho. Ku itariki nk'iyi rero ya 8 Kamena mu myaka inishize nibwo Nkurunziza ari umaze imyaka 15 ari perezida w'u Burundi yapfuye nyuma y'iminsi itagera rwose kuri 2 arwariye mu bitaro by'i Karusi ari nabyo yaguyemo. Urupfu rwe rwemejwe n'uwari umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi Prosper Ntahonrwamiye mu itangazo yasohoye ku gicamunsi cyo kuwa 9 Kamena 2020. Kugeza ubu urujijo ruracyari rwose rero ku ntandaro y'icyishe uyu mugabo wari ufite imyaka 55 y'amavuko kuko havugwa icyorezo cya COVID-19 ndetse n'uburozi. Mu bemeza ko Nkurunziza rero yazize amarozi harimo umunyamakuru Bob Rugurika mu mwaka ushize watangaje ko uburozi bwamwishe bwatumijwe muri Tanzania. Bamwe mu bakozi b'ibitaro by'i Karusi mu kurundi ruhande nabwo avuga ko rwose ibipimo by'ibizamini by'ubuzima byafashwe Nkurunziza byerekanye ko yari arwaye icyorezo cya COVID-19. Gusa uyu nanone akavuga ko turimo turapima twabonye ko amaraso yarimo ikindi kintu tutazi. Kugeza ubu ntitwigeze tumenya icyo ari cyo kindi cyari muri ayo maraso. Ubu rero n'umuganga wavugaga ibyo ngibyo yuko rwose bamupima babonye hari ibindi bintu bidasanzwe biri mu maraso ye nubwo batabashije kumenya ibyo ari byo. General Niyombare rero mu bemeza ko Nkurunziza yishwe impirimbanyi Pacifique Nanihazwe mu kiganiro yagiranye na Niyombare avuga ko rwose uyu musirikare yamuhamirije ko Pierre Nkurunziza yishwe n'abantu bo hafi ye bari baramwihishemo. Ni Niyombare rero wemeza ko yafataga Nkurunziza nk'umuvandimwe we ndetse ko mbere y'imvururu zabaye mu Burundi muri 2015 yari yaramugiriye inama ko manda ya gatatu yashakaga kwiyamamazamo itari bumugwe amahoro. Uyu musirikare wigeze kuba kwa Nkurunziza rero mu rugo avuga ko urukundo bombi bakundanaga ari rwo rwatumye ahitamo kumugira inama mbere y'uko undi amwirukana ku mirimo yari ashinzwe nyuma y'iminsi 2 yonyine.
General Niyombare kandi yabwiye Ninahazwe ko kuba muri 2015 yarayoboye abagerageje guhirikwa Nkurunziza ku butegetsi yabikoze nk'uburyo bwa nyuma yari asigaranye bwo kurinda Burundi, kurinda abarundi barimo baricwa no kurinda umuvandimwe we Nkurunziza. Uyu kandi yashimangiye ko Pierre Nkurunziza yishwe n'abajenerali ba hafi ye, ibitandukanye rero n'ibyo we n'agatsiko yarayoboye bifuzaga kumukorera. Ati twifuzaga ko habaho amatora meza hanyuma Nkurunziza akaruhuka iteka nk'uwahoze ayobora Burundi. Ibyakurikiye mwarabibonye, abandi bo bahisemo kwiyorobeka, biyegereza Nkurunziza ngo baramukunda bahita bamutegurira urupfu. Ninde wabeshya abarundi? None bariya abajenerali bose sibo bari bamwandikiye yabaruwa yo mu Gushyingo 2014? Bariya bose ntibari bashyigikiye manda ye ya gatatu, ariko bahisemo kwiyorobeka. Amakuru kandi avuga ko ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye kuri ubu uyoboye Burundi yoherezaga mu Rwanda intumwa z'abasirikare b'abajenerali ngo baze kureba Niyombare, uyu generali nabwo yababwiye ko aribo bishe Nkurunziza uri mu banzi batatu bari basangiye. Icyo gihe rero yarababwiye ati ndabona mwarakoze ibyatunaniye, babiri mu banzi twari dusangiye mwabashyize ikuzimu, umwe nawe mwamushyize mu buroko. Amagambo rero ya General Niyombare nayo Gaston Sindimwo wahoze ari Visi Perezida w'u Burundi mu gihe cy'ubutegetsi bwa Nkurunziza yatangaje ubwo yaganiraga na Umukubito TV. Uyu rero yavuze ko ibibazo byabaye mu Burundi muri 2015 byari hagati ya Nkurunziza n'agatsiko k'abasirikare bo mu ishyaka CNDD-FDD bari bafite inyota yo gushyira hasi Nkurunziza. General Adolphe Nshimiyimana wishwe arashwe na General Alain Guillaume Bunyoni kuri ubu ufunzwe. Reka rero kandi dukomeze tubabwira yuko mu Burundi Pasiteri Binagana wa Methodiste Libre afunzwe akekwaho ibikorwa by'ubutasi. Hanyuma urusaku rw'imbunda ziremereye rwumvikanye hafi ya santere ya Kanyabayonga. Ese bihagaze bite? Naho rero reka tunyarukire turebe ese biravuga cyangwa se bihatse iki. Ngira ngo murabona indege mu kirere rwose n'umusore uhagaze. Iyi nkuru rero yanditswe ku itariki 10 rero z'ukwa gatandatu 2024 isaa 9:30. Umuriro w'ibibunda biremereye wumvikanye mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 10 Kamena ukikije umujyi wa Kanyabayonga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ako gace rero avuga ko ingabo za Congo FARDC zahanganye n'ishyamba za M23 kuva mu gitondo cya kare mu gace kari hagati ya teritwari ya Rucuru mu majyaruguru n'iya Rubero mu majyepfo. Amakuru avuga ko rero ibisasu bibiri byaba byaraguye mu mujyi wa Kanyabayonga biturutse mu cyerekezo kimwe nk'uko aya makuru akomeza bivuga. Muri ako karere hashize ibyumweru bibiri habaye rwose imirwano. Uru rusaku rw'amasasu rero rwatangiye kumvikana mu masaha y'igitondo rukomeza mu masaha y'igicamunsi. Ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero FARDC n'iz'abarwanyi ba M23 zikomeje kurebana y'ingwe, bamwe bashaka gutsimbura abandi muri uyu mujyi. Reka tugushimire cyane rero kuba wafashe umwanya wawe kugira ngo ukurikirane aya makuru agiye atandukanye twagiye tukugezaho. Tukwizeze rwose kutazagutenguha kujya tukugezaho amakuru agezweho kandi rwose aryoheye amatwi. Gira amahoro rero, ukomeze guhaha uronke mu byo wifuza byose bikomeze kuguhira. Niba utarakanda subscribe, like, share, comment. Bye bye.